dirupung, main disebut nih kan. Siapa bapaknya apa? Ayah Desta, ayo sambil mundur ah. Ayah Desta, Ayah Desta semua. Bukan. Ayah Desta, awas gak abodong. Abodong, 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 abodong. Ayo, 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 dengar, 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 ayo, 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 ketinggalan jauh. Siapa tadi nih? Itulah layangan lupakan tapakan di langit lenglang mantan majikan ngapung oleang asin omong garang nah tetapakan diri ngalayang kayak pabuntangan bos muara angke nah asina bersina duduk nangis lompat kemana nah asina berhilang bos muara angke Afikri duka teuing kemana aduh bos TM abodong si paling iman abodong leungiteun salira beuh sih salira mantan majikan paling iman putus asa salira kami dua cinta salira ayeuna ayeuna di mana abdi langiteun salira aduh Afikri sing paling eman putus asa salira kami dua cinta angel ya nyebut di bawah ya Afikri bos muara angke salam spesial Novita Romi Mas Yogi sayang Mami Amora Bunda Aca Nok Fatuna Irman bos TM abodong bos TM bos TM bos TM bos TM bos TM bos TM makasih itu bos TM sayang bos TM ku sayang bos TM sayang Papa Nesta sayang asin omong garang nah tetapakan bos muara angke sing paling iman bos muara angke Afikri nah asina bersina Bunda Silvi takku sayang bos TM bos TM bos TM bos TM sayang aduh bos TM paling iman eksi berkuapa aduh duga ting kemana aduh Afikri bos muara angke sayang Afikri ku sayang aduh Afikri sing paling eman putus asa salira kami dua cinta salira ayeuna ayeuna di kana abdi saha Bang Iyun sayang aduh Bang Iyun sing paling eman aduh Bang Iyun salira kami dua cinta Bang Iyun Bang Ita Bunda Silvi sayang Nok Fatuna